لەگەڵ نەبیل عەرەبی سکرتێری گشتی کۆمەڵەی دەوڵەتانی عەرەبی کۆبەوە. حەمید دەروێش سکرتێری پارتی پێشکەوت و خوازی کوردە لە سووریا و سەرۆکی وەفدی ئەنجومەنی نیشتیمانی کوردیە بۆ وتوێژ لەگەڵ سکرتێری گشتی کۆمەڵەی دەوڵەتانی عەرەبی. سەبارەت بە وتوێژە و سەبارەت بە کۆبوونەوەکانی ئەمڕۆی ئەنجومەنی نیشتیمانی کوردی هاوکارم سیپان ڕۆژهەڵاتی گفتوگۆیەکی کراوە لە هەواڵنامەدا لەگەڵ حەمید دەروێژ ساز دەکا. سیپان سەرەتا شەوت باش و لەگەڵ حەمید دەروێژ میوانی ئەمڕۆی ستۆدیۆمان دەبیت. سپاس بۆ تۆش. بالی تەماشاوانن هێژا سلااو ژبە بن ئەم ژێوەرانە بۆ ئەنجامدانە هەفپەیوینێکێ دەگەل بەڕێز حەمید دەروێژ سکرتێری پارتیا پێشکەوتوخوازە کوردیا سووریا و هەروەها سەرۆکێ شاندا کوردی جواتە نیشتیمانیە کوردی و لە قاهرە جوین و هەفدیتنێک دەگەل نەبیل عەرەبی سکرتێری گشتی کۆمکارە وڵاتین عەرەبی پێکانی. بەڕێز حەمید دەروێش ئەم دەستپێکی بەخێرهاتنە تادێکینەوە ئەگەر تو ژێڤرادا بێژمەک و ئەو پێشوازیە و ژێڤە هاتایکردن ژە باڵ سکرتێری گشتی کۆمەڵەیە دەوڵەتین عەرەبی چاوا بوو؟ سپاس جوەرە شەماوەژی گەلکی خۆش بێ ئیرۆ سەعەت دو نیف پاش نیرۆ مەوعدێ ئێمە لەگەڵ مامۆستا نەبیل العەرەبی سەرۆکی جامعە عەرەبی بوو. ئەم چوون 3:45 ئەم پێرە ڕوونشتن دوێ ڕوونشتنێ دێ وەک میدیت گەلێکی لەمە گوداری کرد گوداریەک باش گوداری کرد و گەلێکیژی متەفەهم بوو ژ مەوقفێ مەرە وەکو وەفدێکی کوردی تمام مشاعر خو بمره بو ما عردی سروی کر وکو تکتل کردی لسوریا پیکاتیه جه معارضه سوری ما جه هیوی کرگسبه معارضه سوری رونه ماشي وقت تكتل كرد تيدا بين ديتن جي خبفينن بناوي كرد بناوي طرفك دني ويجي قلت از حاضرم از زور ويا بيك بينم وان شاء الله از بشينم دوا هون بين حاضر ببن. بله برز همه دروش اگر تو نها اویا بجی کو ای اوی به جردن به جدا دگل و رونه یا هر نوا به جوا اپوزیسیون سوریا کو دچین جنبی اون یج گلوان باشدار بن. بله اپوزیسیون سوریا چند طرفن و حاضر ببن امجی امی طرفک بن ولو قرار کرد امجی وقت طرفکی تید حاضر ببن بله تبي اپوزیسیون سوریا تبي بله برز همین درویش اگر تو بکاری نها گرینگیا و جوینا کو ایرو بره و چو گرینگیا و چاپیکفنا کو ایرو و انجام دا بو لسر ناساندنا پرسا کرد ل سوریا بدی خویا کرن کو اف چی گرینگیا و بو عمل سوريا دم اكتريش هاتن اضطهاد كرن ده سالا لما هات نرين قال لك بنرينك تانك وشوفينيست انها ام هيفيني او تشتاق لسر كرد هبون نتنها رابن حقوق كرد جيبي ناس كرن وبيديتن سبا اب قهرتنا اگر سوريا ام سريا وينك ب تشيبه ده حق كرد وكو قومك وكو شعبك لسوريا بين عسكرين براستي ام سرويري دمشن وتكتلا كردي ام يقولوا بخازن وام دويري هرن ام قبول جناكن جارك ده ام فكرن بعربي بيجن مربع الاول دي سافكرن باضطهاد سرمراكن اتحاد سرمد راب حقوق كردجي بين عسكرين. بله بريد حميد دروش يعني تبص فكر كو سكرتير دولة عربي كومكارا دولة عربي بكيف خوشي بيشوازي لبكري لين نري ناوي لهمبري مجرى كردي لسوريا شبابو آيا وكو دناوا گشتي وكي اوپوزيسيون سوريا بگشتي تماشا دكر يان تايبتمنديه ددا مجرى كردي لسوريا والله اوي وكل ما كداري كر وكو كرد وكو وفدكي كردي لما كداري كر وقال لك بجاميريجي كداري كر جواز حقي وي بدمي قال لك بالفرهيجي لما كداري كر مرجي قال لك دريج
جێر شەرح کرد وەضعی خۆ ژێر گوت وما هێویجی کردکە ئەم بێن دیتن دێ کۆنگراکی ئۆپۆزیسیۆنا سووریا گشی دێ ئەمژی بێن دیتن بناوێ کورد گوت ئەژی حازرم سۆز دامە و ئەزێ وێ وەختێ و داوا بکەم هونێتێت حازر ببن وەکو کورد دناو ئۆپۆزیسیۆنا سووریا گشی دێ. بله برس